wo kokwa mu nti ne yehu enti niam bi wo ho a eye ni gie wo de ye no afi about me de wano anase wani kola ne ohena ko baabi afi na niam aputi off ba de no so bia wo ye ne sanke be ma ni gie abam nti yesa ho de die no any boxes no fine boxes yesra wo mo the American no personal hygiene ahundidie ehia e wo relationship m ena afi nso mo amoye ma asem dodo na no madaroma eya no mate so ama ma no broken heart ai ehia pa parliament e dey first one kidney liver obrebo o pancreas ye number mienu egu screen so na yenchro yaso ya eben wo se eye akomayare esichire yare otu asintini atwetwe waya se etutu typhoid ulcer ayemkro obuwa no ehihyew wachika se no eye wo ya etutu ojunso ntentem ohunam nyina dwa o se de di mokwa ye ohono ka wakoma to yem fre ye call center for no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161 ye bejo so nchechiremu ne branch na hodo de ben oni nyina no ibenya abotre na ye no wadi nkomo se yare nkoa na etete wa mu wani njia misro kama to yem esanse nyankopon edi 21st clinic abrel se be you were free amane ne atete oyewa ufam efayare shem so se Sompa kumase techiman nkranza wenchi sunyane brekum goso debiso ana dwaboso ye adwuma fridwada edi kosi memenda so wani je ebibiduro ho nko ade a ene na eye 21st clinic ana clinic of your time ye mawo akwa basronko e mawachen e de ba eye Sompa FM, Sompa TV, Afei, Power FM, Connect FM, Ewiase FM, Dynamite FM, Eastern FM, Oko FM, Fabia FM, Ejura, Ehona, Niger FM, wo, Afei, Ajenkwa FM, Techiman, Ana, Asta FM, so Techiman, Kechire FM, Sompa FM, wo, Sunyane, Success FM ewo goso Winners FM wo debiso ana afi radio Rainbow enso so ewo dwabo so we healing point ene de bro wo kasa fidie so shedo say yankopon ya adoma yes Sunday anwumre 7 pm bia no obesan so ahwe repeat no ewo Sompa TV so Sompa TV no ewo multi TV decoder no so ebia wonya scan multi TV decoder no the obehu no ebe silver TV so umia so pe edo beko Sompa TV ena so ye da foforo ya ye hia said edu da bia se ya nopa
ye de sa dwumade we brefo apomden ho yesua ade fa ya apomden ho ye hye hu kran fa ya apomden ho yesua nyama bebre fa apomden ho ni nyina ne se ya apomden bewie peye na edimu ewo yasetene mu yare hoi ya na eturo bi na se we hu nyoma kitikiti bi e wo se hu fa apomden ho a na ya manyoma bi aka akire na yare edi wani enche bia no ijua yebeko dache hema amadoka so na what the health news of the week a segment in fact I'm for any DHD because we nkwane program news fa pomden ho e wo yeman mu ene amonone ya e was editie eno ntini wante no eno oboaboa no ne amane simanum na afei odi abrel enti enche bia ne yebeko ne nchen na hye no se dwumadie we no 21st clinic and this dwumadie we no ebrel wo baby a wo bia wo tie 21st clinic the sciatica expert no enye sciatica nko ana wo hwe in fact last week baby a mekoye adwuma no almost all the cases eba ye nyina no sciatica nko na yarewa hudo bebre wo hodom so a yes apa yi a ebra so se wo se wuhu na ode sciatica hu gidie de besa eno so edi free hodom your friend me Dr. Blessed Foster ama doctors wo ha ba me ko ne chen ne enkoje health news of the week no ye ba ye beto 21st kan ken komo no eso doctors dog me ma wache ye ja gidi se ho ye pa ya me adum bibia aboko ana boni bia nso ma wakwam pacho de e de janase pa health news of the week a won sa kan wo de som etiefo anything okay doctor me da se pan so ma me sa akonya we me fa dwumadie we so chia Sompa tiefo nyina omoje bre na memenda bia no omohwa ye wo TV ne so na radio no mutie ye nka mote ye nka na omode ye adwuma nyina ya chia omunya ne ya da o masenso health news of the week ni dia dodo na aba na emu ye ba bebo ne tofa di amamo eye nipa baako ebetimenya enamu yare ahodo bebre at a time anasa atego nipa baako ebetumi enya enamu yare bebre bi te se herpes HIV gonorrhea chlamydia and syphilis obi betimi enya bi at a time whether eye anal sex anasa oral sex no anasa washroom sahodo bi anasa bebi a nipa bebre ekono se okta akọ no ma sa yare ubenya Dr. Ruth Sam ena editudwa Yesanya ntie bie mu se Nongochi Memorial Institute for Medical Research at the University of Ghana. Enso amayati asese omonya cancer substance bi ewo Burkina ya ye no no. Eye drink bi a omutato on stations na kwan ho. Ye nka se ye sei obi dwa anase yegu obi dwa na emu se woni beda ho so na obehwe ho ye nti na omode aba abonten na ye behwe ye ho ye. Ena Dr. Ajoa Nkansa awo Kwalebu Teaching Hospital samayati asese ema bebre na anyima omo nko check up e wo se mo ko check up na mo ko hwe mo ho na asabetu dwa se ema bebre na so etiminya hepatitis B se omo wu anase omo wu nkra ni wi a akra ni betimi anya bi na se wanko hospital nkwa check in hepatitis B status na owo akra na 90% se akra ni betimi anya bi weda se wawo na wi anase owo na mu no also betimi anya sa ya rewe Upper East region and so enya 13 contact trace monkeypox yare na no bi ye di betu dwa aye yare a amane hom so ewo oman yi mu enti sa yare we no nipa baako afri mu ewo Upper East honum Upper East region Bolgatanga nipa baako afrim eno mo 13 contact trace ewo honum Dr. Emmanuel Kofi Zosi our regional director of Ghana Health Service akache omo se obiara nka na komantum ye na onhwe omo yi na omo avoid skin to skin contact face to face contact and mouth to skin contact se na be ya sa ya rewe enko ka homa nipa bebre enya bi na omo behwe omo na ombasa atwe omo ho free emu a omo de sa ya rewe eba wiki we mu anase World Health Organization WHO omo no every year bia no omo de ba from 2nd to 7th August bia no omo de ba breastfeeding week entino emema no time we na wose mugya na enkra no omo no for no nyamo dia sakra ne ba asasi we so a from the first month ekosi ne 6th month no akra ne dia entino montwe mo ho mfiri we na enkra ne no for no na akra ne no for na ebeboa no esene say
maame no akra ne nya 6 months no maame ne be ma na adidi anase okokofa enwani bi ama akra no combination bi ebitima ma akra na ayare ebitima nya akra na ama na nya constipation ne ma bebre betimi aya akra no ne mo ye no exclusive na akra no no for no free ne first month ko si ne 6 months na owo enwani no a ebeboa ma akra no anyini na pomuden ho aye bibia fine no se no for no akra no for na ebeboa no etini ni kwansa emamefo no omuma enkra no aduane e wa bra wonya 6 months but se wonya 6 months ne kona so obema na aduane dia ende eye ebeboa ama maame no akra no so kra benya apomuden mu na maame no so no e serve as family planning se uma akra no for no free ni first month ni ko si ni 6 months na e weke pa mamefo bi untimi nyemo da from 6 months first month ni ko si 6 months no e serve as se ubeya a family plan a wo no maduro bia e beboa ama ebia one omkunu enhyamudie no enkofa akra foforo bia ama na ebeboa ma akra no so na pomuden se na ewohia no na se nwane no ewo aduane bia wo pesa wo fa ma akra no no function ebi wom from the first month ni kosi ni 6 months no e serve as lactational immunoral sa na ye frɛ no itino obiara ema na ninda ne ho so na onjai se obema mema no anom no fo na wa bra no fo na enye sa time na enye ni de na eye akra no kwa na wo se onom esamboa enso ma cost crown po se e wo se nkota aduane bi kwa na woni ska okọ ofi okọ hu se maame bi akọtọ aduane bi de ma ne banti no na ono so to ebeboa ma akra no so ho ato no me din de dache hima amadokas me na me di juma de ibro da se ne e be se ahia. All right. Yeah, that's hima Amado Casas say what the health news of the week, you know, at the Abre. Now, baby, I will be ano. A Brenasu say what you bear with you by you now. Yeah, this health news of the day healing point at the 12. So, Mamika will say 21st. Or how be I in na say be an dead in Kaya 21st Kanaka. You were more than 15 branches and I will Ghana Ham say. Yeah, baby, I will be ano. Kaya me say, I will be 21st Kanak, a war. One chain na waiting yako aqua j wayare share. Na me de number babe mount na wafre na yare bia e how no waiting me aben 21st Kanak na waiting me akọ na yetimi ayeden ahwe and then komo ya betwetwe no emu enigye ana ahye makoma mu a edwoma ye nyina no aye bibi basa den so so yankopon ka ye ho bibia be kama mehye no so kusi se di dwubedi we de ebekwa wiye na ansa na me 21st kan number be ma no utie me wini mu obi a owo mfie ediokron ekọ wo obi o 90 years ekọ ebi o ye fa bi ana wadamfo bi ana papa bi wona na bi o 90 years o yu supoma no ho den ti asema meka ni yo wini mu obi a o yu supoma na so wadi 90 years ekọ so ye oba so ye bema na no ho den apomden kwa so mesrewa me de me number ma na wafre na afei metimele say nipa no atwetwe nkomo because yenene was special interviews from kon ewo Sompa TV ewo healing point so se ne be ya ye behu nwoma wo ye ya ama na timi anyina du saa no because ye ne ya ye tie nyina no ye leader so ene se heaven de ebekọ but before I ebekọ akodu ho ne be se ye ni asase so enkyere no enche kakransa ewo ahoden kwa so enti se bia wonim obi a wadi samfie ne saa emfa no Ghana ha ba bi owo say ye northern region say ye Greater Accra say ye Kumasi say water region no matter where the person is fa number we na efre na fe ofra na wakase obi ni mobi a wadi samfie na say me hankasa medi mfie duokono ekọ ya no kra ne kra mu no me nyu supuma me ho ye den na ye ne waba be chesa
apomden hinta sema etime boa no number no kra okay nti on frɛ say nipa no on frɛ number we 0249 311 311 0249 311 311 0249 311 311 0249 311 311 and the technicians are mobile mechidom say nyoma koya aseda komo omo ankoya eyomo a school fees and afi David and afi change na wura ye the only vegetarian or Sompa yebeko ne ene ma me na kwa kodi enkomo sonko so mama e mo akwa ba e de ba Sompa TV Healing Point so all right ayana wama ane so kakra bi e de amame na wama ane so kakra bi de amame e ba twetwe enkomo sonko na ba bia wo bia no frɛ o ma me frɛ o papa frɛ wo fa so hu na ontwemra no metie e bia o mben TV na o pese wo hwɛ images no ene de ye beka ni nyina live a obetima hwe wo phone so abra wo kɔ Sompa TV e wo YouTube uko YouTube na anu subscribe na afi you can see me notification bell no so Sompa TV ana Facebook no see 21st clinic yankasa your Facebook page no 21st clinic hoso so no ubenya sa adwumadi we live afi so be sense we nya no Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wo Facebook na afi Sompa FM obetimi ahwe na live for Sompa FM mame bajo bibi enti mame musa se obepese bebo odin ana se umo odin a wo ho kwan se enkomo aye bedi no bibi nti ebia obepese wodi odi besie ana se obebo ana mabo mi di obebo odi okay ene na je se de yankopon ase bajo ne ne ewudi de se bajo ne di Vivian Awela na Madam Vivian okay all right bajo fine na wote fine na wo free yeah live for Sompa TV mesanso dem live for radio station bebre so e wo Ghana ham say e fan na wote pacho mete tema zenu ashama zenu okay ashama zenu na isa akra no okay it is obi hwe Sompa TV ana say obi tie power 97.9 e wo akra na so tie wo tema shama ne zenu area hodoma eden na obeka amani pa ne hu se eyewo asemasi ya wo ye adwuma wa ha ene ha wo na woti hei ne ameka ombetumi hu se me na miti an se me meton nam wa Ashama market o ton nam wa Ashama market okay nti Ashama market na fashion abon mba nyina wonim nti Ashama market fo omutie radio no so pese omu hu a omukọ Facebook na ombo Sompa FM ana se Sompa TV o YouTube a omu behu say wow ton nam ne we ewo Ashama market no wo na wo ka say okay MCR say Rashid etibi bo modern ekwo Ashama market ekwo take sami images bi nti edi nkomo na no na wo de atoso na je say metiefo na hwefo omu hwe nyina na wusa mpa Ashama market na ma mi gina ya wo ka say ana say ofri a obetna ha mse ne ye beto ankomo so kwa so mo di video no ye ka say nyina no mo de enamase tema doctor e ka kire me say wo dance strong ko ya opese ubedi e de kire amanfo because wo de wuntimi nka wa no ntum etoso bio obi apese odi dance a ayaye yanka say ye manipa ne monidi ye manipa ne monidi nipa ne kwa ye nka ba bi ofini ade nanso audio mu no wo se chinchina obeba odi afei apart from kofu a wodi omo abanyina warefe omo wanka se wodi dance omo abanyina echi no still wo se de 21st ayama no baby a akonya bi e be fro no baby a e pese e fro bedu bia no obeba no ba bedi dance e die nko a na 21st connect aye e de ama wa wo free Ashama ton no abepie mokumase a e wo Sompa TV a wo beka ama amanfo gina atibi 21st clinic on wa adekese ama beye 1 year ni ena ade na chance okay but e chance no na na meto aswo no mu na eya me ya bet mitumi ye ne me ye bia itumi koba na eyi but edu mru bi de na enkoye kula ma nante de ma nante bi nso na enkoye
It's down metwa na me hu 21st clinic number. Let me say TV B ase. And I'm fine. To me fine I'm free. Me friend almost say. Omo committee 1 Roman aswa dan in chain. And I miss you. It's not me who yet because my auntie ma miss asa. But me so still me black. It's me gideon me bibia ne say ma me nkwa na me kwa se na ya wo si chiro TV no so say wo to aso twetwem na wutumi nante na che say nyama nkwaye na me fa number nti me fa number na me frɛ no mo say omo committee 1 Roman aswada no nchen nti me mia mani na me bom susu bi na me saka kakra bi na me sesa nti eno mpo me nim wo me yira na me call center casino ho na me se me call 21st clinic na mo say drop in 7 cedi na me se wan fa me ko to ade me call na odum besi wo na me call na mo kire me say me call na omo check me na me nkwaje card na me ko hu doctor ti me ko check na me call baby a wojin do no che say me ko hu doctor na maba ti me ko hu doctor na also me call lab na me call lab ti me ba na o ka che me say me nim say wo stomach ulcer na me so dey bi ndem me nim say mo stomach ulcer na ne eya me no me anu ntina me de me ba na me nim say mo stomach ulcer no say eya me danya na me nim say me hu say me chia me ya na me say me danya na me chia me ya na o say eya bibi ni nanam ye na me siyew na me danya ni mpo a me fin so say nu eya me ya na me de ne ha me a ne say mitumi nante itimi tu a me ka say na mpo na ni so ba na doctor ni so me nyabotre bibia be me ka mu sa bibia be ye no se me nyabotre nti oni me ka sa say mo stomach ulcer na we no so obehwe obeye bibia ma mtimi nko na o me massage na me wi a na me mbe jiminduro na me koy ya odi me ko shi machine so no oh Elina me pia ne hwewo na me pia Elina hwewo Helena oh ade no ayo dey da bi say odi me si machine so no me ade no so ya me ya say na eya ho na sitie me man no ayi MCR o kasa nyina na de na adwuma mu ho no ene mu a wa hyaman wa nkoto na o wa he we fence o market no obi ho a wo hwe ekirama de ndede mentumi a ewurade yankopon ya adum adwada wa nkoto nam ne ade o ma me odi hwe ba bi o gina ne ye to dem to aso ndede mentumi anko me nan no ayi duduru chese me na timpo a me hu se na me nsinka me nan duduru na me tumi hwe me nan se am se nan so hunu ye nan so na duduru me nante na me shempa bompo ase ne wutia no ti ma isi ye wo no ase no ti dabi nti odi me see machine so no na me ti yawo nti mpese me ka che ne se won fan to baby a ebe bre wa ma me ya won te yawo no sa yawo na anu ye den oh me nim na me push ne hwe wo so no hwe me nim a o se me push ne hwe was a sister na me say Lina sister me satam na me nim di say nya me ade na ya me ya na me su nti oye ya na ade no esi na o ma kwada mpa no so de ma fa ni ize mpa no so ma fa ni ize but me de na ewo me mu nyina say me de kwan a wode mbefa bia me de sana ya me ho beto me no na me de me hia yeah tu ma ho kwan mo me ma me ho kwan posa style bia machine no di chusu na me kikam kaka me to ase wono no de fa so a jai sa dan de me su obi me su pa nti me yesa me wie na me ko doctor na o ko no kwan na ko e me pa cho me kwan na me ko okay because suna na usu no an hia no bi ba ya me pa cho an ka me ni me gwa sa nti me kwan na me ko e nti me wie na me ko doctor na me ko fie ni e yo mo sem say week bia me bra 3 times okay ko de we ma ade no tino ne emu ye den okay nti me say ni 3 days na me san ko ti eno so me ko me ko fro baby a wajindro na steps how crowd there kitikiti bi o steps me no pe obi oni me bia Vivian me kasa wo we Sompa TV yeah ashaman baby a me ton ade no ansa na obedu lord kwan mu na obekọ mail station shut down webisa enso ade no ye me na edu achi no me ba
me person me frustrate eya me frustrate a omo hwe me dodo adan nti no mo hwe o se me ntisa nti afa ma bechia machia nti eya omo munim no me nama bosu no mo hwe me saa nti ma me fo mo TV so ya omo no gina ho ya na Rashid yo mu interview na ne hu se etobiri bi na wo ya chia machia nkasa anya se me ya chia o okay machia Mami ogina your friend said ogina ho ya ogina no che your friend Rita ono ton de na hwan so de di asa wani mo sa o kire me se na me nante no na no ono huri ba no sa so sa o se se amanya ahoden mba cho betima me anya voice ni MC afoi o se se me anya ahoden ma to the trust wa enti eno hwan ni je no huri ti no so sa na de na wo yo aye be interview no mo ma wo kra nkasa no mo ma me nkasa omo benka omo so ma bantam no omo bantam aka me customers funa omo to me na mpo bebre be kasa customers no mo no be to omo to nam no ma na o yare me no nam no edoso nyame adom ekoye kaka nti ntima nkofo wo do number nyina be tu jama go be tu na mo akọ ntima nkofo nti no me reta ne kasa omo bantam omo bantam aka me po mi nya kwa nkasa the customers kwa na kom be kasa because no mo nim se de yare no mi nemu na me na ma me ba ko bi ni din anti ama ni di antinu mu boss na arebo mu se me amaje no woni so wa sheda na me nim me pa cho mu be peke no full shot ye pese ye hwe time na yare no wo se ni wasi achi obi tiga so masa tinu mu no me pese wo sori gina fodom na o yes ani ye hwe se de esiti esi obi hu na nko be ka tinu mu ampa na se nipa na no pa se enti pa cho an so gina no be foul na wa hia se na aha na ye me ya nti na me nama ma yesi o na be sa se me tumi enye ba empty amba jo ni pa na so regina na me pejam mu wo nti na ma yesi nti ba bra Facebook Sompa FM me ya tai ko ewie na yi nti se me ye kompo a omo nante baby e ko na enwo pa je se me fura boboye we praja na moto na me kogina wa me hia obi obebe me a metumi de me side den atu na beti e metumi aye den apagya me mu kakra because na metumi mpagya me mu se na amaye na wo chia se ya me ye say ya se wo ga be bisa se be mejai na wo se wo kunu wo ko chia on paso se ya no so nka mu o be wani kwa de o de me fa nto nche na se ya me pe na me su me ni baby ade ni su fi transfer mami ade yare na ye wo chia ya na ade eye me but eye me no so no wo se ye duto eye yi na mami mbrem sese no obi nemu wo no otia homa se fom obi wo no wo gina na no so a na kokomu no wo no anse gina na wakofom prekope obi wo no na to ase na twe na o mo se yaduto no wakọ ne ye de empane atwetwa na e kan se braid atete na de nura hihye mu astel ade na enye yaduto time na 21st emaye no na ne ye ka se yaduto en 21st sa yare no eye sciatica akonfo me se obi by Dr. Asare ho wo se oyare sciatica no wodi chia okodi asofo ho bosum bebre because mo se yaduto na for de call friends konfo ho last okọ konfo no na konfo nka chen se yare ya wo ka de ye friend sciatica na ko ahia ngofo ye from 21st or ko about 31st ngofo ye from 31st ko no mbesa ma me ne by enu 3 weeks na yare ne ko enti menye na no kasa me kan ma no be me kase yare we no ye di nkomo ache for 7 years nie mo bi enkan tu trim se e yaduto me kan se duto ni ho ene ya no mo ho ya no so mo de ma no ana mo ye bluetooth ana whatsapp kana mo sa kan de bet we ne de se wu se wo to ase na twetwe nko ade a na ye sciatica e betimi aba ne se ye sciatica na asem de wo no se onye se wo ba ya wo se wo to atwetwe wona na ye de ko examination room so hu ye de ko lab na ya kan mienu nyina bom de ebe hu no na ye de agina so ne ya sa ya re na afiri hodom me pa che wo na wachia obi se masa tinumu ni ade customers e ba nyina wusa pomune ne enkoye nyankopon ya do aba 21st first day wa be ya mo akọ me pese first day a wo baaye de kwan do fo aso na wo koye no ade chi yare no koye den ana koye mbre because kofu bebre wo no ma ya no mo ba me ka kiro mo se me na me hwe ma ka kiro se wo kwa yare betimi aye den nerves no aye kan wasem no enti se ntini ya am gas wo to asentini enye ntini eye nerves
uku nantwi a nantwi nam no mayanka for boss ade bi sesemu tiantian no nerves no eno na it say light ahoma ye dia waya dan tokro bia nam be tumi nam nti wo don say ka eno na emma watenka wa adwen no ehu sade na da na say ye ya nti wo don say koka ye very sensitive eno ti say yare ba ho na wo sa etimi ma yare no nipa ne te ya no more ene mama mi pia Helena ebo hoi Helena me the picture beto use na my partner because obi e sa yare opia ebo ho de unso no so I mean shadow ya ono oh nti wo ti wa asem na be ka kire oh se ara mi se mo bo abaso mo bo na abaso o ya de amete se o kan odiom se nya abaso bo pia wo pia ni nti na ye mo na abaso na so ye adwuma o mo kuro nipa okay 21st clinic ko kwa o mo kuro nipa because you obi a baby a mi pia no so anka o nya me ho time me dey me kra anka bia anka o nya me ho time but ni na echi nu oh o nya me ho time e ma o kuro me e bi ye because anete ade ndem nim say ya na man ye wo san so a enko nti enye me pe na me de ye wo sa nti e bi ye de no no so da ho de machine so fa ho no so no ka kire me no so wan ya sa enye ye ono nim say ya nti mimie mani minimami bia na ye ne sa ono last bia bo no audio was odidi na tem na me ntimi nka na fidie so o ya bo nya me betua ko chese audio no o ya bo hada me de mi piano ai wo de o piano mi piano but ni na echi endan kupo ono ana o hwe me ono ana da so ono ana o me de obi e kwa ono ni di number because one say ono no yo ba ho e na mbe ma no so mo yade mbe me ka se 25 clinic o mo yade ana me bwa de wi o mo te no o mo siri kire nipa e na me eye baby anka de wi am ye no anka me kwa wan so obi de ne sabe fa fa mo keke na we jam se me nko me ho beto me a me ho to me a en fa beto o mo no ni obe femu ni obe su obe ye bia no mo no ni o mpese o ho to no saa no mo be ye first day waba ya massage o ewie ye de nura ma wakofie e de ne kosi ye manda good and crazy na me pe no because bi so de ne de be ba chena because of food ye obekofie no wose ma me no ho ato ade na me nko ame de na aye saa no wagyae manda adentra esensa na eya me ya no nya mi shira opa so aka no kre no esensa na eya me ya no manda na me de ewe asine ebetu ato me na aposo na asine ebetu ato fom adentra me de hangi dan no David but yare bi nya ya nchen no ho David me de me hu yale bi ya chen sa yare no nko bi afo mu da o ya do we kan afo mu asem o ya emma chefe mi je kwa wa dia na ma bi ya bi bia na sa bra bu ma ka se mi ni je ko mi ya na ko na bra mo bi ko se ya na bia ti entu ko wa na we go 9 for you wa nti me 2 days time 2 days na do na onom de oh me nom okay na me nom okay wa kire me ana pa na enum anyway na me no e na ne doctor ankas massage no so ba bua me because of me nine na ayesa anti mimie me ni say because now so nine we tie mas we tie atachem ni de me ntumi amba mpo a be ye week ni de 2 times de say me tumi mie me na me de me ba okay nti me mia mani sa time ne nkoye so kwan bia so me mia mani say me so mekọ na ma me de me for so say mekọ be ye 2 months or 3 months na ma hwe ade okay because me ko na me bana me jindura na me ko na be massage na me ko doctor wa na obi say me say tese a na me say ye tia na ti obi mu hwe because ye na o hwe me nim na say e be ye why na me ko me mu say e be ye na dada ye ma ba 2 weeks e ko 3 weeks ni ye wonderful na je say wo ba ye nye say wo ba ade chia na ho to wa wudi adansi ade ne ba no sa de no 3 weeks na say wo she da hu daddy nti wa obekọ one day me dey ya show 3 months 4 months 6 months a me we ni na ko because yare na eba no amba prekope na akọ prekope mo eba kakra nti eno so e de kakra sa na asan akọ baby a efinu na wo so wan den wo ato because e share me 6 months 6 months say a me nipa yeah me nipa na kakra na me ntumi gina we say wo ka se me nko mechi say mpa wo wo bua ti zo timi peja on na ye bibia na me ntumi
na say na amaye no say me pese me tumi mpagya me mu de na me tumi mpagya me mu pass me pagya gina out say na esi a me gina won o dabi na o ka say me ya sampo a and you were gari ye mu because say no wutimi nyina ho say ya go na say gwa so because like so there dan me konya na 3 in 1 about shame nti me de egwa siwo na pass me to feel wa me betina azenu answer me start hospital nti me ko dwale a me bon pass be be na me teach ana ho ni say na ma bo mo dina are bone onya kro ma onyare ya nti na ma ya sa na me de dware but na dwan so de mu od mami edware mu ya de man because efie baby ana metende na meti egwa so but anso akoye edware ni pe bebredi a de bia na kitegwa na wo ko na wo de ba nti mimia mani na dodo sei ansa na ho atimi ato wadi ga ka say 3 weeks nyina echi na still so na ejinam nti menya 1 month 1 month 1 week ina mia me hu say na menya 1 month 1 week no me da to say akwala won me do na yes e be ko no na afen sa na me ka che ma adwen so ya di ko se sa mitumi akwa ka se be se sa mitumi da eduane po mitumi di bi mitumi da 1 month 1 week no oh me da kaka me ko massage ne ba dia oh na afi de me da to say nti me Friday me ko market okay nti me ko am pese me ko Thursday na Friday mitumi da na me ho to me oh ada na oda ho to cha asa na cha na se minda no minyanda yare ne ba ne minyanda ne yadan nyan to minda e na me nko anso na metinti menyo obi a obecheche me re e bia wanhu se mitumi ndan po a e bia me nko na meti nti nda ne ba ne de na me da nda ne ba me hu start say to me ne de na me da nti se si ade na say do be 2 months na hu sa difference no okay sa difference no say I started by me nine I say nua wo mu ni na no me hu say kofom e na omo a market won so mete Vivian so what na Vivian so what na bo won come and omo come and MC a yen come market wo udu ba bi a amanfo age asem no edi adanse ne ma no mu hwehwere ni ade na wa ma hu mi hu a afei ye beto aso nti wodi nkomo na edu ha metie ensem ni bi amanfo ka obi di adanse no wage adanse no na uhurihuri tise de onu kra na ya na ho tore de ese gube wura fomo omu zo mo mami ye omu no mbeja ye onu ton de yanga ye wo ina tonam enam ko a okay ni ogina wona wo so ne sisi no so wo mo wankasa ye ne ya bebre so mbe kasa no mu no mu nim baby na ade ne shaase okay nti omo pese omo kasa nso na emre ni senti eti wutie power 97.9 o wa shama market a me pa cho me si ashama na pese me ba market o wudwem ho no na kire me si ashama me si hina ma wo store na wo himpote na ye hwe sa nkofo yi no no bi ko ho no wa hu omo na ye no wudu ashama obeka suko BP ashama BP na mukra mu hokra di traffic light wo obeka suko BP ntuko BP obeka suko abronsa na ase okay wudu abronsa na ase owa enti ashama market uko BP anya blood pressure obey BP ubedu ho no abronsan bi asesa obaka so ko abronsan na ase me ko uko abronsan so tom che obey abronsan na ase wo on be kire wow on be kire enti uko abehu madam Rita wo se friend Rita na obehu okay me ba jo me entie na asem ne kakra ye hwe volume na ase wo form enu ntino na je say MC afo na say do weekends a original fo nyina ko program ntino come ne omo yi wo hasa na ma fa ne sa ntino voice na de ho bet omo best of November nti ne ye fa ne say edu se na hu se ho ato kra oh be last 2 months ana me hu se me ho ato nti na je o check hwe akọ day 1 no o kan nyina bo ma how many months na ho to kra otimi say yes we there me fan say o dey me 5 months 5 months but 4 months mpo na me ho ato me na me ho ato me no uni pa bebre e bisa me me ko hin
na say ashama market wo de obi ehu say wadanse ni enkoye na me fishing abo ankasa mba na woton nam no fishing abo no so we abo okay abo ho na ankasa abo we baby a omu yi nam no okay no mo na coasters akese no nto na ya yekoto nam na ya yebawo okay nti baby a meto ana me nam mpo a now afede Vivian Koi. Into my Jimmy numbers bebre. Nice, they say we ambassador Casio. Oh, me the nipa 5 ako, bebreba. Don't know if you can never. Nebi what or the Anamugu so tom. Omugu mo tom near where near me the call first and say, on no so dia dancing. Nice ones when your results. On so my mates on so dia dancing. Eh, anatema ho no mo de adura ka ho ana. Omu dia dancing. Asemu. Was the voice now ready? Masa ye ba na anya ready a. Masa. Obi e dia dance. Yam kwai, was you ready? Why do that? My money, yeah. Mama no we drobi na dia kwa akoma no. Mama no hurihuri no. Mama na drobi. Obeda sa akwala. Oba aduma na hode ni bibia ye den aye kama. Me pa cho se obi tie wa. Yare ni ye on 21st nkwa na wo de aba na. Me nante mo. Okay. Me nante. Ukoko baby bebre. Ukoko baby bebre. He back clinic so koy normal hospital koy. Ifia ko. Memmo hospital bi edi be nkronkro bitu na so menya. Okay. Uko so menya. Okay. Okay. Ukoye bi nsidu ankasa na. Okay. Ni na yendro ibia na. Na okwa no mse den na yo. Ba ko me koy no. Aha. Anso ko ye say mudie ni bia eva. Heba na bia. E no ma mi su ade bi. Aha. Me don pani na a week. Okay. Don pani na a week. E no ma mi ndro na me call massage nso. E timi da me ba no. Ma nko wo biom. Ma nko wo biom. Okay. Me ko wo ba ko ma nko wo biom. Na uko ba bi mo bi ka say eye sciatica na ha wana. Dabi. Eye den na wanko ba bi amu bi anka say sciatica na ha. Hospital na uko eni na. Dabi. Na me de TV news na me hwe na ma choro ade bi na akoso wo no draw o basre bi. O na me mu say me ba me ho betom. Me de sa we nu na me de nam so. Because me nyo obi a obeka say enu na eye me ntimi nko dabi. Because ade ne say na ye no obeka say edimisisim. Obeka say eye misisi na eye me ya. Usuna eye misisi. Eye me wo nti we bi say area omo ni mitaye fi no msasa 50 Vivian na ade ne fa patin na me say na ade na so me to ase ade no ekita me to ase nti ya mbinum so sa 21st clinic nso ama choro nye me nti ya akowo nti da ko na me fa number na me say girl bi mpo me na ye adwuma no de number no ebre ene os me mie me nko okay me ame nko he ba bia na ma me ne hurihuri no okay na now to look at you now. Yeah, because me na say say somebody dey dey ametna na ma tna so. Nti sa no ko na ko tna say me na ti ba. Me tentem akwa ko tna so. Oh, me na say me tentem. Me be dey dey ametna so. Na me tna so na me sole a. Oh, nyame ana mo say. Because you do amanfo so ane akaya no me say o ka say o se do bosume be se num na ho ato no kra edu bosume nan ho na afia hoto na eba se o be kaya eye people's mother Madam Patricia honorable former deputy Ashanti regional minister ono de ende na ye 1 year hwe ne sa 1 year nke wan ko obebubu yi se nkofo no mu ni aduro because me say your market women bebre bankers bebre o hwe no be 3 weeks na ho ato na no wajai no akoba bi fro be san akwa akire obekọ na yare na akoye kese na wasan so de ababio obi okran so mabio kra enti sciatica na ya abotre
enye se fiti preko pa na ye de yare di ba yo enye se fiti preko pa na be ka se de expecto ye nim ho akwan papa aya frem kranza bro afo kranza na ebuza se 21st clinic e de no moye omo de omu nim ye dadansa na ye ba ba bia wo a wate ye nkai enti wo takwa eye Roman stores opposite takwa endo amehwe obi free bogos no onim se ye bie branch bi wo takwa so enti wo takwa ne mpatam ho ba bia bogoso wasa ene ade ni nyina obeba takwa Roman stores ni opposite pe abronsan to aso miensa ni nyina ye ni wom wadaroma ye twen so beba ne ahwe o saa so na obuasen so no ye wo kumase kwan ne so court junction baby a court baby edi asem no court junction hwa court foforo no gbasi no ne junction hwa ne ye wo obuase enkokọ so no ye wo nkokọ stadium nkokọ stadium ho omu main gate no ne hwe ni hwa abronsan to aso mienu ya paint ni green hwa ne ye wo tunye du nkokọ a fa taxi ana pragea no na so besi wo stadium hwa na omu frɛ no nkokọ park main gate ni opposite ye nkwa ne ye wo ho oba ye behwe wo enkranza head office ho ye wo nkranza new market traffic light hwa nkranza hina wonya ne baby ko na abronsan ni mu eno so abronsan to aso mienu se ya paint ni green ho so ye hwa ne ye wo saa so na wanchi so ne wo kremo store dan na chi ofu my kwan so wanchi usi run about no hodma no obisa say ope kremo store obi abekire na chi pe ana 21st kana ko de bi so ye wo market no ase ho a wo ye say wo fa kwan na ekonika no hodma 21st kana ka ehye ase ho no ma dwabo so kasafidi a wutie ya friends say Rainbow Radio ye wo na chi pe omupo tenten no aha ye dan ni si ni nchen pe ana go so no ye next Success FM kasafidi a wutie friends Success FM ye ne di enimhwe brekum so no ye wo Chris FM nchen ho a unya du Chris FM wa mango ase a Chris FM na radio station a che obrekum pa ntudu ho na busa na sa obi ade obekọ omupo ni nchen pe 21st connect e wo ho a san so na eye sunyane nkane ne okotokrom ba wani tua kwa boni nti ade ye free kotokrom ana ya ba regional hospital mo first gate no ne opposite enti regional hospital sunyane regional hospital first gate no ba bia ATM boot no na mo first gate na ni opposite pe ana 21st connect wo sisi a ewo eye sunyane kotokrom techiman so no GN Bank dan no GN Bank enkane pa kosi ndom bank no saa dan mu ne wo sese a ben agenkwa FM Accra ye waso ye no be se 9 ewa Accra wudu East Legon American House en champe East Legon American House en champe ho de in fact one hwe akwa ne ahwe ti se ho na wo de se wo frɛ numbers no na ye nhyehyɛ bi ko ho no contemplantem na ye no hodom be branches aka ni bia no anytime bia pa bia no betimi awoki no betimi asɔre akɔ abra a wo mfrɛ wo kwa ye behwɛ eno no ye Dome St John's wana du ho no ma Ecobank ho St John's ho no hye no se Ecobank na etu enye de wo run about no so no eye Dome St John's ho na no Ecobank na ho na chi futukwa na Eco market ho no ho na Dome annex ho san futukwa na enkwa na clinic ai wo so san so na kaswa so du kaswa wo so pe Obom Road anase Amasamai kwan no wudu kaswa pe ekwan na ekwa Amasamai no ye frɛ baabi Obom wudu Adam Nana police post hwa police station kitua bi one store room police station bi ye frɛ na Adam Nana police post siwo na buza se ope ECG4 office foforo ne hwɛ anim hwa 21st clinic ewo eye kaswa saa so na eye tema so baabi amaami kɔ ya wodi adanse so kaswa wudu kaswa se ya wo sorry ho ye tema tema wudu tema wo de si center hwa wo si center hwa ye ben STC anase ye wo Roman church na wo community 1 na ye ba ko pekese pa no ye wo na chi pe ti ba bia besi wo tema community 1 no wonya busa Roman church na chi ho na 21st connect ewo Accra wudu takrade nso a utie Connect FM wo nzema wo baabia wo takrade na wo pese wo ba 21st connect baabia wo na hwa na ye wo obi ka che ye free hwa wo bo dada ye wo fie kuma number 9 taxi station no wo number 9 ho na udu number 9 ho ma taxi station ye 2 ye wo de o main road no ene ye wo enchen ho no ma no mo fa snet car ho sa station ho na wo fie kuma number 9 ho na na 21st connect ho wo takwa koforidua ifie kuma number 9 wo takwa de koforidua nso ye wo enka ne ba bia na asojafo ndidi no ye frɛ ho all green
to do ta first ko fodua na obuso obi ase e final first na asoja for canteen wo udu hope abronsan ten to aso be 5 red and white ye was adan no companies bebre wo FM station kura wo ho ye was abronsan no ase ye frɛ ho old green ho ben agata market e ko foridua kuma ase ye wo ahwa overseas Siatica junction enka ne ye frɛ no overseas junction wunya du ehwa obasi ma so firi mampon na ase mampon ten na eba wo tra ehwa nuanuam ho pɛ na je se wadu siatica fo aso ye yare no wo tra ye pɛ na wo kɔ alpha radio ɛhɔ ɛna kuma ase ye wo se minja bi ntumu dia na je se meje bi so atuma de fa ye number na ebusa se kuro isi na me wona branch ben ɛna ɛbɛn me ye number na ye 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 me pacho hoto wako na sia sore me pacho ko anyasa e bebo mpaya wana saba ka be pese 31st na kama kwa mi hufi 30 eneda be 31st day this month na December day no aka okay pese me pam tarifita anti me ye mi hufi we na ma be party obe no edwam ho wa sha ma abrosana se aso be 21st connect party nana because be se be fa no sompa ba be fa the life niska me ani kasi aso niska be de kasi na chese de me de ne se on se nyame obehira no nyamba chese waba hospital yan fanche waboka bebre the moment abegas wa 21st connect bosome enai na nyeska ketwa because yare no enure de sa no ehho ye den papa ye ntine bo ye den menka na daw nenso no se oba na se osika sem no anko ne se de ye pe na ye okwan ye de fa so ne ye hwew ye de ne se betimi aboa ama ho atɔ ene so betwa nkakra nkro se ho akobɔ besia na bebo senso ka ne se woni ye be nhyehyeye wo de mo hwɛ me metua so ka se ye hwew na obetua ye okwan ye de fa se hwɛ na wontua ye be hu ana me boa se ye ne nyina na te Ghana ha nti ye hu nipa boni ne ye hu enti wo de ne se obeba of course enye free nanso ye wo hyehyeye a obi a wo bi obi a woni bi ye de obi afa kwan bi aso e ma no ho ye den eto no ye nka se wo ba ye no doctor so obeje wo 1000 cedis enso wunya 100 cedis ntino yakofa adura enka emwa na ye de ama wo kwa se o mabio obi hia o me course atikafo no menhu hwe enso na ntesa eto so bio de ma se asu afiri wa asem no se asakwa akosi so se de deputy minister ne ka say ye hwe for 1 year ansa na no to no so ya hwe for 5 months emfa ho obi so about 3 weeks na no ho to no obi de yare na chia oba ya especially omo de ne ye friends alternating no sciatica no ye omu ahodo wo de tena wo se wo sciatica wonim na ahodo na wo ha amanfo wo gu abibidu anim ase say what ya say ye wo alternating sciatica so na nifa ne next week na gina nifa the next week na gina bonkum alternating wo be sad wo nifa na wie wonim se no ho ato no 3 weeks na gina bonkum ni gidigidi so oba sciatica research center wo East Legon ye kire na won so kosabi mentena wo se wonim ade na bra wonim wo yesa na bibiduro nyina no ana wugu nanim ase etoso bio de ne sciatica no obu ana sciatica no ne de ne gina nantu nko a ye kase nantu ene ha nantu aha na nantu obi de gina ho nko a sciatica ni bi obi de ne to ase obi so ne to ase no ho oto no hip no na se ho pe ana sciatica ni gina obi so sciatica ni gina ni sisi nko a we gina wonim wo so sciatica masa Fre number no 0540311311 healing point na no sa na yeko no 0540311311 obi akoba bia me adada nti ama abibidiro kura no wonhwe adim ye obi so aba 21st ha wanya abotra ntwen America krase de ma me twen ye no ama sisi wotifie yare so ha na ha no siatika ne de enku o me ka se beku ana me boa me dada na emom no wani pass wani beje de because ya we de obefam no eye nerves akomayare ntimi fa no ntoto no because akomayare no onu amu nerves ni biwo nerves yade a process ya atenka de ene atenka yaw tisade e ma watenka no onu anya problem a ene yaw no ode be ma no wa obenu ho itwa mene kura nke 0540 311 311 0540 311 311 na
deɛ ka ne sɛ baabi a wo bia ne your branch bɛrɛ bɛkɔ ahoma no so na afei yɛtimi ahwɛ kwan a yɛbɛfa so na yɛaboa wo wɔ sciatica frɛ yɛ wo apɔmuden question bi a frɛ yɛ wo adansie bi a frɛ yɛ wo complaints bi a frɛ yɛ ɛna medi kankan ɛnyɛ ɔmo ba 21st nyinaa ɛna ɛhotɔ bi ko bebree ni adagye ɛde mɔm ho ɛnyɛ sɛ oni sika oni adagye ɔkɔtena market akɔgye sika wo se ɔmmra 3 times a week ontimi mba ɔmo adagye no ɔmo hotɔ ɔmo bebree nso ni gidie ana bebree nso ni ɔtwɛn akoma sɛ ɔbɛtwɛn paa sɛ yare ba akopɛ mesa no 4 months de ɔnti bi da be oni mo bi nso ɔwɔ hypertension 10 years ni enipa no aba mu yegu so no mu aduro be sciatica de opese wonye no just 1 week me pa cho ntesa issues of the nerves no ntese normal other conditions number be fra ba dwumadie yi so ebi kura oni mami ebi ya no odi ntro no wa frɛ no na ye nyina ye ni magu ase ebi so na onim no pa na onim no ba bi wakoto ne nam kura da onim se ne o yare sifa no aka de atoso ebi so na pese oboy abaso obie ni hono ma obo na baso a enya ne da ubo sebetia na Dr. Simon so te temana ni tia do esa wo china sia tika be ko nyina Monday obetu ni nyina ase one time by force 0 number ni 0551 931 if I be 3 course 0551 931 0551 931 0551 and then me say 0548 931 0548 931 but you did baby akasa free but free me and but you ma na suka kra volume but you you finance kola mama but you did baby akasa free Okasa of Sompa. Hello. Pacho, we did baby Okasa free. Healing point mom dear. Technicians are with my mumpa, the money and in you. I rather. Ubi acquire from Biaque. 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 Pacho did baby akasa free. Hello. Yeah, Pacho did baby akasa free. Pacho your family man akasa free chronom Pacho etio. Ya mincham doctor ni mo. Yeah, that's it. Pacho etio. Pacho etio TV na kasa. Look. Yes sir. Nyam sama na pai. O chiran so. Uya jumade. Na pacho problem kakra no ha me yefuti ni bom sa me yese ai eni of the manuma dro sa sala ni the way eta ye me no. Na wa hospital there. Doc pacho te. Wa hospital. I made it. Me ko scan me ye lab bibia so ma wo hwe. Okay. E de obe ma me nchiro we ne ye ne hwe e bia betimi aboa. Pacho yo. Bofre ya bofre abre no. Bofre abre. Ai. Ida se obi na aduane na abre no wawe na ba ni bia ka ho. Na wa no so bebre ana se opa. O blend bofre na ba be ye se 10 to 15 there. Wo de aka bofre na ho na wa ye ne se jam no na wa nom ni nyina no patu tu a wo ni de ye. Enwe ye furu ma wa. Ba be se se so betimi bia ma no na sai fu friend Yankobon ebo e de ma eye fu ti ma wo se dante ase no ya e bua ba je odi baby akasa free ba je odi baby akasa free technicians na gumani ma ase enti e di besi he akasa men kasa bia ja e ba cho baby a wo bia no fire number no na
Ebra 21st clinic na yɛ. Hello. Mepacho mama yɛkɔ. Hello. Me penny e free so. E fa hen na wankasa no wajumedie no e wo kyerɛ ye na woton nam ahodo bɛn na woton. Mepacho mton salmon. Salmon. Ne ya toton. De ya toton. Ɛno nko a. Ana se ubeye bia adore ana engagement ana ahana ehia me no upetu na akese bia betumi awo bi dia so na me penketu anso e bia me ba akese ubenya ma me akese na ede enu na nchimi ntina wo se atika na akese ba because eh asebo me ba cho MC afare number na to so ma me na obi pe na matu akra se wahu MC the number na eni utirim e wo bepa ma honya pa na other station be ye free a ma honya ha na gene number na intentem so gene number na intentem so gene number na intentem so na yemfa ma wo ba bia ebi kra obedi adanse bia enye no kra na wa frɛ no na ne de wo ne kan na wo ne kan o kɔ ashama market afrɛ na nsa no akɔ de okoto ashama market bia wonton bia obeboa am wahu ni papa a obenya bia to no ana ameboa se market wo edipa bonifo ho pa yese nkate no mutime de isam nyina afra ntime ye nkate nkwan na me ye isam nkwan nyame hira mo pa enti se ye nyina o papa wo enti na me se si obi ebeba ashama market ana obe we de no open nam ne ade a show number no say Sigwamba. Masa pen number mama na de na mo yi. Oh. Fa number ne frɛ na ne yi number ne fa mama na. Ntimi ma we MTN. Ai ma. Fa phone ma. Oh. Mpacho won kam ho na me market an ko enja. Ma me phone na me ma. Eno nti no ba bia wo bia no bra 21st kan ye wo tema no ye wo Roman Church no achi saa so na Kaswaso Bom Road new ECG office no ni opposite ye ho saa so na East Lagos American House ye ben we saa so Odome St John's ye wo Ekubang no achi Connect FM 4 wudu se udu techiman so a ye wo honom ye de sciatica ho dwumadi nyina no e de benya sciatica nko ano na ye hwe enya sciatica nko ano ye hwe yarewa hudo bebre na ye hwe me free uti be kan na ase ye ha no hu se clinic bia ni honom a wo ye nkyerɛkyerɛ se ni wo se bie phone lines me do nyankopon se hospital bi ka so mu bie phone lines a nsɛm a obeti wasom no nka hospital dis dodo na abegu nti ya hweye pa ti yare no so de ba na yesi ye ntimi hwa ye be ka kyerɛw endra say ye me refer obi de call abe heba kona nipa no second cell obi anso mi say Ghana ha nipa ba ko pe na etimi hwa second cell na me refer no koma abe heba me nyonko heba ni say won hwe ne mame ko nye sika bia na ye den ye di nti sasiatika ne ba aya wo so Fabra na me hwe ne nye sika bia na obedi o sa ne ba no na wodi hu sika na wo so wa den wadi nti uba ye nche na se ntimi hwe wa nokre ye be ka kyerɛw because edimpa hoi ye chen ahunya number na de so fie for say sanka number no bre ne de enya ye bre I swear wo ye party na ji se ye ba number na 057 494 6197 057 494 6197 0547 057 494 6197 054 494 6197 correct there ukura woni mze correct ana ebele no mon frère mon nkyere odo 057 494 6197 057 494 6197 open nam ato udi dwumadie bi obetima package tamale nyina so obetima shepo akọ o si Dubai nyina ode nam kọ 057 494
6197 054 057 494 6197. Epacho ebia na opeso o shewu nkran siatika na ha ofre no o nkran hyensem bebre a obetime ediama ye da tiefo ene ahwefo nyina no ase obi se opedan obi se opedan obi se opedan o de mamenti obi se opedan oso opedan oboshen suame kropo makro breman abrepo menipa no eye adwuma osompa intiro pe baabi a won hyeda mbok ka ho ka bebre no aba adwuma ntino won se sompa nso wo suame sompa wo suame ntino ye bema onye oba ye bema enti ope single room self contained na ise bibia wom owura ho no ma na onyane bibia wo ha obia hu bibia obetima no aduane obedidi bibia kama me ba cho no so friend was 0241 066 064 0241 066 064 0241 066 064 and also fresh on Pi FM edwuma number bia winima yede nipa number be ma na wetimi ama no on page agent bia why you say nyoma ma yeden 10% no yenya bi ma nti dan wura for na fresh 0241 066 064 0241 066 064 mpacho ma me no say number no wanya ni ya wo de frɛ 21st connect ye number na winim na ye mfa ma me number nya den emma 21st connect number ne de 0540311311 0540311311 ye da etiefo ne ahwefo nyina ase nyankopon ye adom adase ne ye de another episode of Healing Point at the Bebro. Bye bye. Onitin bi epue opue ya wampu ni kwao odi eniji ani nkranhye abrabo mu afutu nyamsum ani daso ade eniji abro ni panyina Sompa ba ebesundima Sompa FM 93.1 3.1 na ya wani pama o na unu huarada ifisa gudie munsemo ubenya abrabum munsemo ubenya nyamsum munsem ubenya anijie munsem ubenya enyumpa na kakuma ubenya yamaimu amanyosem ubenya osumpa di bravo ubenya ubenya ninina Sompa FM 93.1 Sompa die Emma Kefiapa. Let's get ready to. My name is Kwesi Antich. In this region, sports is all about Sompa Sport. For the thousands in attendance and the millions watching around the world. Are you I was not shocked. I'm always booed. Everywhere I go, I'm booed. I like to be booed. That's why I fight hard. Because